nemba ne nanyana yoshive nene tu ngwe wa shembe kwa gen ushinda feke bibiro mso mama va onia so mba apostoli hwa Paulo Mashila vidzake ga ogane wi yila ye Filipio bada nyorun ke Filipio vi vandelunke na havu mo evedza hijili na mse bagbe yeme ya wa kwasu gen luki Filipi utena yangi vi ton vele pengame shachungi wa kwasi ne ya luwe jijingi utsenga fanaka na ha utena mbla vi ton na ha na tsenga olu yoroka kiheme na ha vi zwana nyare shame so wa kwasi ne nengene Paulo Mashila ba apostoli bayo agba genge orun wene inegi yomba kamba tumumba ondo uhemba na geje ma viva orun ve ko o ve duam yom shamije na ha lo orun kwa ne genge ya lo orun ne yanga ya na ha kwa ne ya va tume Paulo yo no orun ya dondu ve ibilu yeme na ha je orun ne dondu ve na ha kwa ne va tume Paulo yo Paulo ngwa gandu ya mana gema akenge ha wa kwasila na ha aka jiji ku wa kwasila e ngu kana wo me duwe kene na sha kenti Yesu Kristo ma jijingira ma hishela je duwe ku wa kwasine udu akwa ala ke ne kamba apostoli Ethiopia trata uhi shami kwa Paulo ola wa kwasine yaka virisha puenie nila uhi uo vodu ami na ha virisha puenie nila ma ilu he Paulo kana wone kiti Yesu Kristo jijingila duwe ku wa kwasine sha ma jijingila ma duwe ku wa kwasine sha na utena mbla manenge na ya ka tiokia hii kwa yave hige ni sashi hachu jijingila duwe ku wa kwasila shavika na hama kwa nekla do yombanga yomba ma ve ko Paulo Mashila vu bula ve da kende kitembu kaswa hine toto tembu kaswa mani tashami vida no la mi hi ba mene na ve ka ve yomba nene kayomba vluvana nzu higave ne jene buvana tiese idoga idoive na ha vengo ve kwa shami paga yo gadi ya vemba baroma je na ha kae na ha yomba vanzu higaya ma yo bila yo je mai ta numsha Paulo Mashila ba jiri ba hitembe kaswa kan ba hamene mbela ma vu kai iye Paulo Mashila akondo igbideve na ya Paulo Mashila akondo ma igbideve shamba akpa igbideve tego ya to veshi die mi da wakapulusu i wave ka gadi na ai ola o gadi gane wone akura ve tsembele na o nekpa yagi yemeve ya have mshiri mshave shi iwave agbe yopa iwave mshiri ni bikange imane kala na hayo ba igisa hida pulusula na have pa ve nyovulu hingi ba kware vishine na tu ngui kada nyere toto tu na ha atoto tujiji ma Paulo kwa shila vigba yernemse vigba wana tam vigba wesi tinte fesi na ha ma zegem tegurutane ma baile taba tegi ihinda ga posu mshili ni maye ha Paulo Mashila shavila kwa masa
ma yai ha ba shi ne ga kwamba kwa pasi sa na ha ma olu kulala ma dande ile ya negi hinda ga kwa hinda pulusu paluvie he wona ba kware chicha vi nyosu vi ye ma ta tuasa ke na wono no wayo na ga yai ka ye kula yo ba ma hige na delen klim nyaya gadi jibinchi baguvie na hayo ai be gata ma pulusu ba vi nyosu ba kware mbala chi na ha una kuma sanke yo na ma Paulo wone de ve ba he chicha be vizama pega ai kwani chi une yo olukula gadi la olugadi ukulamba pulusu la ma keke se be video yo na no fako yaine yangi one ma fagba shashiki Paulo ma shila apineve une na ma ne wala Paulo ma shila vikana anajiji ke Yesu Kristo vi pasunu kana maondo vi worunde kaondo hichi one hishelaje ma ya veva so vetembile duwa ve kepulusu yeme ve hiyana da nave kwa ya ve do na hitumbu laje yang vi one batisma kwa tumbu na chichi hela tega yumbavu wese ondo evi hingi yumba nanjiji kenti Yesu Kristo vi hingi yumba ondo na ha yang kwa la do yumba la tembile sembo ave pinayo ma ba jiri bala da tindi udasindai eve va o kula gadi lai a passe Paulo mashila vien na o gado kula gadi ne kwa maka Paulo mashila wona hige ya vegba yementa vien vi ikaye vien ma Paulo vona wona sama wo yemenga gadio nyenye ni bideve I heve hitembe iji kwa ovega na ha kwa bideve hitembe higene ya katindi ye vevi yem kerim yere ma ve pa vemba ma romaje ha ma kwa ne kwa chie ba yo shachuni ye lukwa bo vesinje ubidien o Roma ma hela tega ubidien na aworu na jishio na ha dasina bla kwa ma hide kwa olu no fele vida ola ba jiri wa ba ha meni ba nye yangi kala vida vilu vi na ya bide Paulo ma shira shi wa ba kupulusu la kada olu yumba ya chieve yo we kwa bove na ayo ma mo yo va zambe Paulo ma shira evo baden vita vi zambe baden vita kwa vi ya vidu higa ne vi we klaso za yoga Paulo ma shila bien na haba la mve ba zambe ve ya ma Paulo kwa shila pa vidu hi la shavi yemke yo Lydia won pa lo kwase uhi Philippi uvi va de ko won hayangi yele nem sen wala nem sen shi ru baptisma hingi wanu on shi hingi monkba goholon chivi ando ya na vida no hi ya na vi lamana shivi lamana ba henin ba gane ba yang vi lube ave tawe vesema ma vi ko boda benya ma vi duo ga na sha ka ko ya ejela kanyi kwa se he sha kwa ne msenu wele ngwege afesinje manum senu wele hire on kene tamawa kakwo vesinu vesen ba no ngwaga atam duwe yangane yaga ka doga chi na hai be ba wanta ne wana ne tamanja ne ngwaga shi wana ne tam ai chiviti on gaya ko wana tam shedu chiviti on la we ba kai sa we yulo we ne fate wo ko vesinje ko ma wo ngwaga
ko vese no e heba chia oru ne bibilo lune dido sashe oga e shimi hide me va he no veni usune